Ja, ni odkril, da je Marko parkiral bicikl, gledal. Če mu jaz tak bicikl, Stari, ti si 2 centimetra tele od tega. Ko imam jaz imam bicikl, ne? Koliko so moji bicikli vredni? Zadnjih mojih 5 biciklov je bilo vrednih toliko, kot Rukavica. tole. Ja, rukavice sem hotel reči ta ročka, nekaj tazga. Marko, imaš kaj slabega? A imaš kakšne bogate sorodnike? Ne, rojsten dan sem imel. A ja, pa če imaš kdo pa? rojsten dan, kar Božiček pride, pa tole prinese. Ne Božiček, top secret prijatelji. Stari, on ima prijatelje. Ne vem, kaj. Mi pa nimamo prijateljev Zato, zgolj. ker je toliko dober po srcu. Mi smo pa take svinje, ne? Dej van to nes! Takoj manj ta bicikl. Ajde, si gremo sestanek. Ajde, sestanek. Sestanek, cenzura. In pol so vsi odšli in me pustili tlele z bajkom. Pa z lasuljo. Pa Nina je prišla sem. Da naj spet kličejo, kaj? Spet se moramo predstaviti, to je Pa to ni res. neresno moških. En kuki bomo vzeli še. Moških. To je on bivši Jelenčičev. Še on je župan, on nori župan. nori No, in oni so nam to poslali. Živjo. Pošiljajo pa videe, le tako, take. A ja? Se potrudijo. Ja, prav, rock'n'roll. Mladi fantje, bas, bobni.